in singing. Amen. Were you blessed with the Sunday school? Amen. Praise God. Amen. May it be that will be our prayer, Kakabsan. And our response is to do soul winning, Kakabsan. Amen. Amen. Praise God. So let's sing our first hymnal this afternoon. Good morning, Pastor June and Ma'am Cora in the Philippines. Let Diyos gusto nga good morning, Kakabsan. Tabigat day dyan. Amen. But anyway, for us, it's good morning also, Kakabsan. Amen. Amen. All right, so first hymnal this afternoon. Bless God, Kakabsan. All together, the first verse, sing. In the stillness of my soul, I reflect to see how your love and power have grown and moved inside of me. It's God for all He's done. It's God for Christ His Son. Let us magnify Him for His holy, voice in unity, one voice of praise to Thee, with hearts of love and worship we will sing. Bless God. Second verse. You've been my strength, you've been my joy, until we dry the tears. I thank you for the faithfulness you've shown down through the years. It's God for all He's done. It's God for Christ His Son. Let us magnify Him for His holy, voice in unity, one voice of praise to Thee, with hearts of love and worship we will sing. Bless God. We will sing. Bless God. Amen. Praise God. DJ chorus na. Amen. Amen. Anyway, our next song, I Just Keep Trusting My God. Amen. The first verse say, I just keep trusting my Lord as I walk alone. I just keep trusting my Lord as He gave me a song.
anayin na pagi natin. Amen. Amen. You know what, Wednesday good. Marik na iti panaguri-guri din kakabsat. Come Thursday, talaga nga na panang kakabsat. Ikapilitak nga nag-reactivigat man din talaga di pag-ikot. And then, kurak yun ni Bagit, kas lang mabalin sa call out at pag-ubraan, kurak yun yan. Kaputa, makonsensya, nagtawang kadwada no 1 minute Thursday jay, simuro kakabsat. So by the grace of God, nalpas ko jay shift ko kakabsat, naging ka na alas 12, idi Thursday. Kakabsat, nga talaga, idi nalpas jay shift kong gat, apa naging jay tuk ijay lugan, and nga agtugaw ka, marik nam nga jay, baging ka talaga nga, pass out dun kakabsat, mapan nga, no kaya ako hanggang mayat agit na kumanti kasabulan na kakabsat. So anyway, by the grace of God, gapuanan na tawan, dayquil ken nightquil mi kakabsat, timarayang pelegin, da nagdiretso na pantalong nga gimata. So praise God, the 24 hours iti longs, kapag gatangan kakabsat. So nagtumarag jay nightquil kakabsat, kabigatan na, nagsubside DJ bagi kakabsat iti gurigo. And then comes iti kakabsat, sumangputak iti Rabi iti Thursday, sumaron ni Mateos kakabsat nga agsakit. So nga apo, talagang may sansa nga pakasuutan iti salon at dete guna. So nga by the grace of God kakabsat, ni siya mayatak iti Friday yan, yung nag-call out na kakabsat, talaga nga jacket nga isubok iti bagay kasi physically intensive iti trabaho kakabsat. Aging gana iti Saturday, so anak naman nag-obra iti Friday and the Saturday. Tanong makainan nagan, inaywanak di iti dua kakabsat. But ini Sis Everlyn, on the night of the Friday kakabsat, maulaw mo iti sunat. So nga, apo, talaga nga masubok sa kinakaring ko nere, akas may isang ama ko nakalang iti apo kakabsat. But anyway, I've been so prayerful kakabsat, iti apo. Kung iti apo kasi ni Mateo sa Gurigor, talaga nga nangato di Gurigor na kakabsat, ag chichil pa iso na nukuan. Talaga no araku po miso na mariknam nga kasla masinit ka pa di bara na kakabsat. So, ginainom miso na iti ibuprofen gan Tylenol kakabsat. Kamti karkararag iti pusog gan apo, uray la ko majay, temperature na iti pababaem. So nga by the grace of God kakabsat, come Saturday, nagmed DJ feeling nan kakabsat. So DJ lang panateng na kun DJ uyeg na. Baka DJ uyeg kun panateng siguro iti mang-trigger DJ bagi na taknon bumara kakabsat. So nga idaydayaw ti apo kakabsat, tanda kami tatta. Sako nakpag hindi, bakit kat mabalin nga iti kira ta balayin ag-zoom kayo. Nga DJ puso kakabsat kat kasla lang makonsensya na kay badi kisuda nga agyan day so day balay nga maki-worship kanya tayo. So nga wala ni bagat dinamag na tatay. May kami mutlang. Agad no may data bagiyo agad di umay kayo tayo kung nang magkakabsat. So nga by the grace of God, we are here as a family kakabsat. Kasi gayam kakabsat no may sa kangama kat naruam nga alala miti pamilya miti undag iti church kakabsat. Makonsensya ka nga ibati mi suda iti balay kakabsat. Sa bali nga iti kumbaga isrik na nanod da kay iti unag iti sanctuary yung agdaydayo kakabsat. Amen. So you can fellowship. So nga pasensyaan na kami nga kakabsat numan agtagub kami. Kat no taman na agsubli-subli kakabsat nga soldado tagong mi. Agkat dakay di mang pasensya kada kami kakabsat. So let's pray for one another kakabsat. Talaga nga termi nga tiyempo pa nagsasakit itata. Flu season kakabsat. Nalamiis ngamin. Amen? So let's pray for one another. Our second song kakabsat, third song this afternoon, He Will Carry You. Everybody sing. There is no problem too big, God cannot solve it. There is no mountain too tall, He cannot move it. There is no
morning, brothers and sisters in the Lord. Kumusta tayo kabsat? Amen. Likewise, iti ang panakasuot mo ti salon at brother John Rigat, kasta kami mata si family kabsat. Actually, hindi agawid akong trabaho kabsat, pero may alaminin nakakabsat ko, inturturod ko nga, siyempre nga dagos di kwarto nga, permit lambing ko kabsat at di nga min trabaho, may expose iti environment kabsat, iti lamis, ken tudo ka kabsat. But praise God ada kami mo dito nga gundaw as a family. Amen? Panakot. Di ko na ni Pastor yung nga hanamot pela nga ada kami iti ay di ko nanan tipat anan agbugbugset ti patay kabsat. Burigor lang mo nga hanuman ay kabsat ko masabol nga data iti balay iti apo. Amen? Malagi pong istorya kabsat regarding the scripture reading tayo about the devotion iti bigat. Ada iti naangay nga pa-contest kabsat. Kat ti tema deti nga pa-contest kinatangkan ti ulo. Kat talo nga bansa kabsat ti nagrepresent. Japan, Russia, ken siyempre pakati nga ti Pilipinas kabsat. Kat ti representative ti Pilipinas ni Badong. Kat deti commentator inawagan na iti Japanon. Kat bigla kabsat ni may deti helicopter ti Japan. Kat hampay nga bima ba kabsat, kaputa kahit agpalastog di Japan, timapuak nga dagos yung kabsat, inyo na di ulo na. Kat daksang gasat kabsat nabuong di ulo na kabsat, permi nga nabasag kan siguro, nagkaiwarabe di utok na kabsat, at kinatangga na nga nagtuulaw. So naati dito yung gunada. Simublat kabsat ginawagan di commentator ni Russia. Kasi mo kakabsat immediate helicopter ti Russian. Di ba yung limpapag di helicopter ka nakangat nga do pelang, timagpuak mo kakabsat, inyo na di ulo na. Imbaktahan na ano di ulo na kabsat. Kinalakpakan da, standing ovation, mga bak dito yung wala da. Yung kabuta, kahit tapitak, palastog kakabsat, nangalat ti maso. Yung pangor na di ulo na kabsat, yung daksang gazat na buong, na basang mo di ulo na kabsat, so ang gingin dito taon. Simublat kabsat dito yun, Pilipinas, ni Badong. Nagigay, duwa na kayo helicopter. Nakatricycle lang kabsat ni Badong. Nakatricycle lang. Kaya hindi nawagan dito commentator, may kang Badong muna na. Hindi nakita na nga natin, DJ, duwa nga kabsat nga contestant. Tsaka kaya't baka mukha, hindi na kuna na. Umay kan Badong, kahit mimot nga makita kinatangkan ti ulo. Tsaka kahit agawid akong kuna na. Nakinabain dito nga Pilipin, nakinawan ti babay dito nga Pilipin, nagtanggan ti ulo na. So, deklarada nga nga pagkakapsat ni Badong ta. Di na mo maayamang ti nga natanggan ti ulo na kakapsat. So, nga iso tinangabag kapsat. But, kasta tinabasa, kasta ti panangyayari ni David Tibiyag na diti pinasa tayo. Amen? Kas may isa nga buong kakapsat. So, open your Bible in the book of Psalms kakapsat. Psalms 31. Beginning from verse 12, maging ganat 24. Psalms 31 verse 12 baging ganat 24 kakabsat. Basag ti Ilocano na kabsat isurot yu digiti matayo ti panagbasa. Amen. The book of Psalms 672 baging ganat 673 digita pay Bible yu kabsat. Digito yung kabsat. Amen. Psalms 31 basag iti verse 12 ti Ilocano kaste di kunay tinasantuan nga Biblia. Nalipatan dako nakas natay a tao, kanikat iti panunot na, arig ko ti maysa a nabuong nga baso. Tanang nangik ko ti panangibabain dagiti adu, buteng iti agsusumbangir, idi a nagbibinalakad da a bumusor kanyak, pinanggebdang ikatenda ito'y biyag ko. Ngem nakamataleka king kauwapo, kinunak sika iti Diyos ko. Dagiti al daw ko at dada ita imam, ispalen nak iti ima, dagiti kabusor ko, ken kadagiti mangidadanes kanyak. Pagranyagem tarupam ito'y adipen mo, isalakan nak dapo iti kinaman ng asim. Saan mo kumang ipalubos ang may babainak ko wapo, iyan tangay inawagang ka, dagiti kumaman ng dakdakes ti may babain, isuda kumati agulimik ijay uneg titanem. Dagiti managulbod nga bibig pagulumekem kumaida, dagiti agsao tinasabrak nga banbanag asitatangsit, ken si uyaw ang may busor kadagiti nalinteg. O nagdaktelen ti kinaimbag mo,
Himpen-pen mo nga agpaay kadagiti agbutengkeng ka, nga inaramid mo kadagiti agkamangkeng ka iti sangwanan dagiti anak dagiti tattao. Verse 20, ilimeng munto ida iti nalimid a sangwanam kadagiti kinatangsit iti tao, salimet metamto ida analimed iti maysa sa linong kadagiti susik iti dildila. Bendido kuma iti Apo ti impakita na kanyak, tinakaskas daw kinaasin na iti maysa nga ili anatibker. Ta kinunak iti panaka ganak ko, nagu das nakon ita sangwanam dagiti matam, nupay kasta sika, nangeg mo titimek dagiti araraw ko, idi imkisak kengka. O ayaten nyo iti Apo, da kayo amin asasantos na, iti Apo igagana dagiti mapagtalkan, ket supapakan na iti ado, iti agaramid as itatangsid. In verse 24, agtured kayo kuma, ket pabilgen na tapusuyo, da kayo amin amang namnama iti Apo. Agkararak tayo kabsat, let's pray. Intay mo tektikan diti so nga naibasa. Apo Diyos sa mami nga nilangitan, nagdakkelan na po iti kinaimbag mo. Idaidayaw da ka Apo, idaidayaw da ka iti sa amin na puso mi. Thank you Apo for today's scripture reading. Inladawan na dito'y Apo ni David, kas may isa nga tao Apo, nga nabuong, kapu kadagiti peggad, ken panakidangadang na Apo iti biyag. Kadagiti rigat Apo nga napasaran na, ken iti kinaawan na Apo iti namnaman na. Kanino siya humingi ng tulong? Deta Apo iti saludsod. Awan sa bali Apo nga saan nga sika. Sika Apo nga Diyos na. Imawag ni David iti Diyos na, kaya jay Apo nga impakitam, kinimpariknam, iti kinaimbag kinayat mo kingkwana. Uno Apo, akas may isa nga Kristiyano, dumting mo't Apo Diyos, kadagiti kanito Apo nga matuwang kami, matnag kami o Apo. Ngem, ti Diyos Apo nga nagtalkan, ken pinati ni David, ket isumot ti Diyos, nga mangitan, nga mang plastar Apo, mang urnos Apo, digiti banbanag nga naperdi tata. Ket tirumbeng lang Apo nga aramiden mi kumakot umasidig keng kawapo, ken agtalag Apo, iti saan nga agbalbali yung ayat mo. Agyamang kami Apo, dito nga pamalagip, ket o Apo, sika nga timultulong kada kami, kadagiti panawon nga natuwang kami, natnag kami, agyamang kami Apo, tatagiti nga panawon, isumot Apo ti panawon nga inatur mo, ket implastar mo Apo iti bibiyag mi. Nang runa Apo idi, nasarakan na kami, ket insalakan na kami Apo, manipod, iti peggad Apo, iti kararwa, nga isu Apo, iti dusa, iti patay, iti impyerno. Alamen Apo, tulungan na kami Apo, nga no daman ti maysa nga banag Apo, nga hami ko mga ibain. Isu deto'y Apo, inaramid ni David, umasidig keng ka, ket umawag Apo. Because we believe that prayer is the greatest resource of Christian Apo. Ket thank you iti karim, nga dumngeg ka, ket tulungan na kami Apo, numay kami Apo, parayat keng ka. Alamen Apo, gyamang kami iti dating oras, itakling mi keng ka Apo, ti serbisyo mi, tawatin mi iti Santo Espiritu Apo, nga isu ti mangiturong ken mangidalan kada kami. Apo, bigbigen mi naldawag basol kami keng ka. Pakauna na kami kadigiti basol Apo, nga rebeng ko mga aramiden mi nga maminaramid, ken digiti basol Apo, nga mi ko mga aramiden nga minaramid mi Apo. Pakauna na kami Apo, mga asika. Tapnon di kasta, agtultuloy Apo nga nabalaigi ken naragsak, iti Apo nga serbisyo mi. Alawen Apo, kwam ti gloria ken panakaidayaw, bendisyon mi ti pastor mi, ikamanan Apo Diyos tinilangitang nga sirib, empowerment Apo, boldness, utterance, nga mangilawlawag Apo iti sasom. Ket iti biyang mingagdingeg kana kami Apo iti humility Apo Diyos, kapaisuro Apo ken paadalan kadagiti sasom. Pagsyadom Apo ti diablo a kabusor, tapnon sikalang Apo ti may daydayaw. Alawen Apo,
Agyamang kami, dadungayat king kinimbag mo. Amin dagiri dawatin mi, tinapati ka na puming Jesus. Amen. Amen and amen. You may be seated, kakabsat. Praise the Lord for this afternoon. Amen. Talagang tiyempo na kakabsat. Amen. Tiyempo na tinaimas maturog. Amen. Nalamiis na kulam. Dabara na no da dumang. Sino kada kayo ti makaring ti bigat awan ulis na. Menopausal ka luka kabsat. Nabara rikrik na. Pero mit lamiis na ti parbangon ka kabsat. Nagrigat ti bamangon ka po ti lamiis na. Praise God for the weather. You know, usually, hanya ti marikni ti kasto nga lamiis, ti kasto nga bulbulan. I remember this past years, it's end of January, February ka nga lumamiis. Usually, hindi marikrik na December ka kabsat. Hanggang mo nung malagip yun. But December usually, nabara. Malagip ko, di last year, di New Year, di end of year gathering tayo, Eva, nabara ka kabsat. Nakalukat amin nga tawang nabara. Tatagad, I'm hoping, I'm praying nga dito year-end gathering tayo kot nalamiis to. Amen? Sino kada kayo iti agubrato no year-end? 31, Eve. Gubra ka, sister? Yan ka na ka, oh? Nag-schedule na dati ka kabsat ng praise God na i-rebalance na ikat na kaditar yung kabsat. Amen? Sungbat ti kararag. On that note, i-announce ko nga on the 31, hanti agpatlag ito yung kabsat. Agpatlag tayo ito yung Eva Beach. Amen? Kahit sumadla umay? Amen. Excited kami ako ng sister Badet ko tatami isagana. Tahanga de last year nga bigla-biglaan. Adan to pa ayam, adan to pa games, adan to makan. Kabsat. Amen? So we have... there you go. And we also have Tita Teresa and Tito Moses. Ni Dadan sa pela J. Logan. Tita Teresa and Tito Moses kakabsat. Mapa ni J. Airport. Oh, there's yun. Adada pela kayo may J. Mainland. Tamog no nagawid kayo mawin tita. It looks like they're on the road. Congratulations, Daryl and Joanne. We are so happy for you. Answered prayer. Hanyulip-lipatan ni Tiapo. Isutrasun ti amin. Amen? Amen. Wait. Malasin niyo dito. Babait na side na atin ko. Dingras, taga dingras dito. Hanyo malasin ni Suda? Mamuyi Suda? Han? Oh, taga dingras ni Tita Teresa. Anyway, next we have Tita Riza in Canada. Naimbag nga rabim Tita Riza. Good evening po. And then we have Tita Rina in California. Also with her is Elaine. Elaine's on Zoom as well. Tito Guy in Lahaina. Hello, Tito Guy. Naimbag abalong mo. Praise God. We have Sister Marivic in Honolulu. And her baby, praise God. Kandigiti kakabsat with their cameras. Hanga nakaan ngamin. Reggie Boy is not here right now. Pero iso na matibagina. Talaga nga naalag kakabsat. We have Marie in Eva Beach. Ate Luis and Manang Cheryl finally arrived. Ag-message na rin na kanyang tatay ko na Kuya, si Mangpet, digiti daily bread. Hanami iba gano yan na si Mangpet ang nagkakabsat. Damog mo si Mangpet bakara. Si Mangpet gayam gain sangpet ni Ate Cheryl. Noong pa daily bread yung kakabsat. Agpakamu kayo. We have more daily breads. Mabalin nga pagregalo you this month. Amen? And Manang Luisa as well, back in the Big Island. Karkararag ti isuda, tadura isuda, gat masaksakit mo't kakabsat. Again, I want to acknowledge our guest. Tatatipin na takdirda kayong awan pwede gitid da mga kakabsat tayo. So patakdirin da kayo mananading ko. Umununa ni Wilson, yun natin lalaki. Tumakdir ka ba si ading ko? We have Wilson. We have Rochelle. And we have Winnie. Digito'y tibunga, ti outreach tayo, jay dingras. Mabalin niya ito magawin. Ay, tumagder kay latan kakabsat. Tumagder tayo amin kakabsat. Hintay kantaan, ti welcome song. Alaman mo, tayo sinagdungar pa isa. Welcome to the family. Ready? Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love and God would have us be a family, always there to be strong and to lean on. May we learn to love each other more with each new day.
balin nyo tumagawad kakabsat. So at this moment, hindi kita update ije batak kakabsat. After that will be the main choir and then Pastor June will be preaching to us this afternoon. Amen? Muyo di kalmang very busy kakabsat after the service. Talaga nga naganat digiti men. Nga napan nagsagana, nagkalot tilandok, nagbagkat. At nagtrabaho idirabi, text kada tawag ni Edward, impakamat ko di control room kakabsat. So nga busy na nga agte-text, ag-message. So karagita nag-cellphone ko kakabsat. Nagadong i-coordinate kakabsat ko at di kita daduma medyo alanganin. You know, I really want to be able to join the family camp. Do you want to join the family camp? The only way for that to happen, good, no may plaster di control room kakabsat. So nga permi nga push ko, permi nga ganatag, darasag, di kiti kakabsat, kahit kuno, danak kumala iji sakpia gubra kakabsat, but you know, adati ito eh. Numampi kasta, ikarkararag tayo iso da, suportaan tayo iso da, babunti kararag tayo, ti apot mangi provide hanlang resource, no, di kadi manpower kakabsat, takurang launay iti tao nga gubra. Nang runa di kiti skilled, iti wiring kakabsat. So ikarkararag tayo, right after Pastor June preaches, he will go to Batak to supervise. Pastor Provi might be in Hong Kong, but he's coordinating everything as well kakabsat. Kararag ti preservation, di kiti adunga gububra. Adunga obrahan da this week kakabsat, pero mga labor intense, agbuhos da, gikabil da Galba J. Court, eksakto para inauguration tuno Domingo palubos iti Apo. Amen? So let's see some of the photos in Batak kakabsat. Go ahead, Daniel. Amen. Deta ti entrada nagakabsat, sumrek, 5 meters. Walang tayo right side nakakabsat, deta ti auditorium, pag basketballan. Basically, the plan in the morning, because I want to, digiti campers lang ti agyan ni Jai, ita sanctuary iti paggimungan. And then at night, when everybody comes, ijay court iti paggaderan kakabsat. So imagine, hagdoble di wiring plan na. So ako nagkang Pastor Profi, maybe we just use one site tap no nga doble iti trabaho no hanti may kamat. But I realize, inauguration ti umuno-una, so dapat talaga umuno-una mawiring at sanctuary anyway. So karkararag ti kakabsat, nagpintas, amen? Amen. Amo yung namang mga yuko na ni Pastor John, ni Pastor Profi, kapintasan nga building iti Batak Paway. In their eyes, in their heart, in their mind, isu kapintasan. It may not be in the eyes of everybody, but in their eyes, it is kakabsat. Why? Because this is the Lord's house. Amen? The Lord deserves the best as the Lord provides. Amen. Dito iti spiral, dito iti dakdakkel nga agdan in case dumakkel pa ni Daniel kat hango umanay ng iji spiral staircase mo panjay control kakabsat. Amen? Joke lang, Daniel. Tatama damat kabit na DJ fiber line internet kakabsat, DJ go signal ko nga maikamat palubos iti Apo dito control room. This is the mezzanine, DJ likod, DJ nga to nakakabsat, and this is overview looking at the stage. As you can see, it's a mini, it's a replica of Bakara. Amen? Amen. Napintas kakabsat. Awan nagiti pictures kini kabil nga pulpit kun tugtugaw di kalman, but hopefully may update pa ito no Wednesday kakabsat. And then, dito iti agdama, iti control room, iti Batak kakabsat, nagbasitan mi space, ngam nagtrabaho kakabsat, nagbayag nga agprogreso trabaho kag kumawatan, ngam, anang arod, adunga detalye kakabsat. So let's be praying for this control room because this is what's gonna enable us to join, participate kadito umasidel nga family camp. Basketball court, then that's the baptistry. O ni Sandro di Calmangot, it has pool, daddy, like Bakara, it has pool. The jingado ka na nagkakausata, the pool na ya. Baptistry. Nagbaptize kayo na din ka? Hampay? EJ Bakara ka nagbaptize edi? EJ Tingra edi? Oh, praise God. And then that's the view from the baptistry kakabsat. Kasla nagbabasit, amin no pinagkitam kakabsat ka po di epekto, DJ camera, but no adaka jay. Wow, praise God. Dakdakkel dito yung the original building tayo Bakara. That's the basketball court. Video call kami dirabi kakabsat at the dump truck nga gibukbukbuk darat ita basketball court. Nagadu nga pa samag idirabi. This week is rush. Oh, there it is. So kinali da deta pay kakabsat in cut da kasi adi pa ipagnak nga waywaya mapanit ta bangir para digiti camera nga pagbuya tay to true pa digiti tattao. Amen? So kasla talaga rik na adatay to ijay palubos iti Apo. Hampir ti board na, hampir ready nga pag basketballan.
Anyway, patpatuloy tayo kararag kakabsat. Amen? You know, I praise and thank God for a privilege. This is a big privilege kakabsat. It's very exhausting. Hangka man nagububradyo physically but mentally pinag-coordinate mo and everything. It's really tiring and exhausting. How much more ka di kita agububradyo kakabsat. It's really hard for me to convey to you, ti pan nakabanog, ti kasapulan nga may kararag, di kita tao. But I'm doing my best. Tapno, may ikararag tayo kakabsat. Amen? I hope and pray nga maawatan nyo dito burden nga mailipas detoy. This is not just a building. This is a monument of God's grace. And it's a wonderful thing. It's a wonderful resource that we would be able to use to reach the people of Batak, Paway, and closest, Mariano Marcos State University. Amen? So, nyaman nga malpasan, magapuanan ijay para gloria ti Apo at adaparte tayo. This is a wonderful investment. Amen? So, ita agundawin nga rod, iti buyaon, iti choir from Bacara, and then Pastor June will take over. Aloha. Good afternoon, everyone.
Nakahawayano agit at nakabsat na nagapuak Hawaii. Amen. But anyway, nakasukata kong kagabsat kasi after the service, diretso agya Batak. Kasi aduunay dagiti trabaho kagabsat nga maiturpos. That hopefully everything will be on time. We have 5 days to work. Kat karkararag tayo kagabsat. 350 ta nakaregisteran. 350. So kaya't nakasawan, umabot tayo di 400 hinggat 500. Kat di kita agawid, atut hotel in Mariano Marcos State University, 500 per night may isang tao lang. So that's $10. Yeah? Kat to God be the glory. Di kita mayat nga tumulong para ti youth camp. Kasi 300 lang ti registration. 10 per meal. Nakapot ka pa'y 10 per meal lang. Kat dita kat $25-30 di ba minsan ta Jollibee aya. So nga tumulong tayo. Tapnuhan na marigatan ngamin. Di kita young people nga umay. So yogment tayo latan kakabsat. Dahil maitulong tayo nga pang meal. Kat kaputa di kayo umay. Ipurwak yung labasit. Dahil kita yung mabali na pangal daw kumanaya. Tapno makatulong iti youth camp. And God will bless you more. So, ti update ka kabsat. Christmas, Thanksgiving, Sunday tayo tuno Domingo. Christmas year-end, Thanksgiving service. And we will be giving our Happy Birthday Jesus Thanksgiving offering. Kat saan na datay ti agigifan ni Jesus Christ ti ma-deserve na nga ikantay ti gift. Alright? So, family camp, 25, aging gana ti 28. Kat everything is ready. Nalpas na kita yung menon. 11 meals sa amin kakabsat. And we are preparing ko na kita agluto. Kailangan nga 45 kilos nga karnet maminsan nga luto. 45 kilos. 45 kilos temis 320. Multiplyin nyo. No kaya't yung sponsoran di Jemay sa unod 2 mil. So, 35 kilos temis 300 mano. Daniel. 35 kilos temis 320. O 10,500. 11,000. Maminsan nga mil di jay. Di jay lang menut karne Kasi ada side dish na merlaang nga natang. Tapno iti kastagatan da mabisin. Kunak namin kakabsat, hangka makapagdengag nga na imbag namin no mabising ka. So nga kailangan nga mabsug ka, tapno iti kastaket, makapagdengag ka nga na imbag. So hopefully, that are aramidin ni Preacher Glenn, permi nga madamat panangikabit da di internet nga minan, adi di PLDT jay, kat permit pa nang instruct ni Preacher Glenn, kaputa kayat na maikamat, tapno makapagbuya kayo to amin all over the world, including most especially in Hawaii and California, kakabsat and Canada. So, the GT update, tayo itata. So, let's go to the message. Let's pray for our senior pastor. Very busy is una kakabsat. Surround him with your love. Support him with your prayer. Tapno iti kasta kakabsat kat may patungpal digiti pagayatan iti apo nga maaramid. Kat basit tulal dawan adupay ngamin ti aramiden invitation. The mayor of Poway will be coming. Hopefully we could invite the mayor of Batak, Sangguniang Bayan members, especially the barangay kapitan and the kagawad of ano nga barangay di Jayan? Kabangaran. It is a boundary of Poway and Batak ngamin di jay kakabsat, ijay sangot MMSU. Almost boundary kasi ijay ti detay arko ti welcome to Poway. Isut location tayo, but Poway ngamin di jayan. Diyan nakaisendan na. Over the bakod of Batak City. Jay bakod lang ti kuana kakabsat. Okay? So, the message I would like to share today is the marks of a serious believer. The marks of a serious believer. Kadakay dita kakabsat, no serious ko nam, te adat ospitalan, 50-50, di ba?
Nga mga kayo mo nila seryoso, itata nga matmatay. Sapay ta alive tayo, amin. Aya? Alive, alert, enthusiastic. Alright? But we are talking about a believer who is really serious in his or her faith. Okay? So, kopyaan tayo kabsat, no? The notebook tayo, isot serbina so that we can bring it home and review because we need this message this morning. Okay? Let's read our text before we pray. Luke 9:23 to 26. Let's read all together. Ready, go. And he said to them all, if any man will come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. 24. For whosoever will save his life shall lose it, but whosoever will lose his life for my sake, the same shall find it. For what is a man advantage if he gain the whole world and lose himself or be cast away? For whosoever shall be ashamed of me and my words, of him shall the Son of Man be ashamed, when he shall come in his own glory and his Father and the holy angels. Let's bow our heads, close our eyes, and let's go to the Lord in prayer. Father God in heaven, we thank you once again for this morning. What a privilege that even we are far. Thank you for the technology that we could share the Word of God, and your people will learn and be encouraged by the preaching of the Word of God. I pray for SBBC Hawaii. I know you have a plan that they will expand their territory in that area by winning souls. Thank you, Lord, for our guests that had come this morning to join the service. I pray that you will continue to give them your blessing with the leadership of Preacher Glenn and the men and the brethren of the church. So, bless the message now. Help your servant. Help me to concentrate on the message. There are many things in mind. But then, Lord, may it be clear that the message is the most important thing this morning. Thank you, Lord, for the opportunity. Bless our senior pastor who is in Hong Kong right now. May you give him strength and health and preservation. Use him mightily. In Jesus' name, amen. So, the message is marks of a serious believer. Now, let's define the word serious. No serious ko na tayo, Ilocano? Seryoso. Seryoso kayo man lang agdangag kita nga bigat? Amen? The word serious simply means several things. Number one, sincere. If you are serious, you are sincere. Kasla kumate may isa nga baro nga agaram ti may isa balasang. Kunanagan ka kat ading I'm serious. No serious ko na I'm sincere in my desire. Tama? Now, no seryoso tayo nga agserbi ti Apo, kailangan ti sincerity tayo. Han nga sinsinan, para kun kunala nga makigimong ka. No di kat sincero ti panggap mo, nga mabendisyonan ka kan makaadal ka. Another meaning of the word serious is genuine. The word genuine is applicable to gold. Okay, no gold ka kabsat, dapat ti pure gold ka 24 carats, right? At damat di kita'y 10 carats, 12 carats, 18 carats, and there is also what we call no carat. No carat. Ano nga karat ka nga Kristiyano? Hello? No carat ka o no 10 carat? 12 carat, 18 carat, or genuine 24 carat? Nawatanda ka kapsan? No seryoso ka, kailangan genuine ka, hanapeke. Idi ubingak ka kapsat, nga awang pa iti ko ako na dagat, kitantaman ta sing-sing mo, no, peke mo't lang, no, genuine. Ti aramidan da idi, mga ladat suka. Pandat baso, wano pinggan, right? Then ipanda, itubugda di gay sing-sing, nung umisit ka kapsat, peke deto'y kunada. Okay?
So, no itubog mo tabiyag mo, iti sa uti apo, baka ngumisit ka. Kasi peke, ti relasyon mo ti apo. Okay? You are not a serious believer. Tama? Third meaning of the word serious is committed. No committed ko lang, i-commit mo tabiyag mo, detat kayat na nga sawan. Seryoso ka nga agasawa, i-commit mo tabiyag mo ta partner mo. Nga madangamin tay balikas nga committed. Anat committed? Umiksi. Imbes ka committed, umiksi, backslider kang Kristiyano. So deta kakabsat. Last is, if you are serious, you are not half-hearted, you should be what we call whole-hearted, serious Christian. Bigay puso. Deta ti kayat na nga sawan ti whole-hearted. Bigay puso. Itid mo ti biyag mo kan ti puso nga para ti apo. Deta ti kayat na nga sawan ti serious believer. Now, from 1 to 10, where are you today? From 1 to 10, with the meaning and definition that we have learned, where are you? Where are you? From 1 to 10. Are you sincere? Are you genuine? Are you committed? Not half-hearted? Now, if you range from 8 to 10, that's okay for now. But if you range from 2 or 1 or 5, you better think it over. Kunam ti apo, am I sincere? Uri, deta lang ti message, kakabsat, mabalin tayo ti agklosan. Ngamituloy tayo pelang. Di ba? Alak kita ang deta, kakabsat, that's already a message. Kat kunam ti ati abigatan, apo Diyos, I don't qualify on this area, but please make me to be a serious believer. Alright. Okay, number 1, there are several things. Point number 1 is, if you are a serious believer, you should be what we call, number 1, zealous for God. Han nga jealous wal. No jealousy, kung na tayo, dete ano kayo tayo Ilocanon? Naimon. Iba yung naimon. Jealous yun, J. Ngam detoy, zealous, ti kayat na nga sawan ti zealous, this is the meaning. Zealous means enthusiastic devotion to a cause. Deta ti kayat na nga sawan. You have a zeal. Deta ti kayat na nga sawan. Kasi kitay Navy SEAL. You have heard about the Navy SEAL? Di kitay special elite ti Navy. Navy SEAL. Deta nang patay ka ni... Sino tayo pinatay dan? 9/11? Nalipatak ba yan? Osama Bin Laden. Navy SEAL, tinang patay kanya na. Okay? Zealous, enthusiastic devotion to a cause. Tikat na sa kakabsat. Talaga nga seryoso ka nga agserserbi ti Apo. Kat ti devotion mo, para ti Apo, awan saan. Everything is yes. Obey, no complain. Amen? Obey, never complain. An ideal or a goal. At the goal mo, deta ti silos. Now, detay Sunday school tayo itatay kakabsat, kaya't kung medyo detay sarunungan, kasi silos for God, letter A, you are a soul winner. Soul winner. No seryoso tayo nga believer, awan na soul win tayo itangatawan, ti kararag tayo kumako na tayo, Apo Diyos, uray kumalang adamay sa masolwin ko kan maawis ko ti umay nga tawan. That's the minimum. Itayag yuman no det at kararagyo. For next year, Lord, uray may salang. Thumbs up. Raise your hand. Amen. To God be the glory. Kasi kakabsat, no seryoso ka, talaga nga ikarkarigatam.
No kumaagaram ka, brother guy, kat pito nga bantay tila sa atam, kayam nga ta. Nga mikarkarigatam, dama. Makitam lang di jay ay ayatam. Kat no, seryoso kat pa nagserbim ti Apo kakabsat, kat awan adayo, awan asidaga. When I was there in Hawaii, agasam ta, agflayak jay Maui, bigat ti, mapanak Maui, bigat ti Friday. Sumangpetak ag Bible study ak ti Rabii. Bigat ti Sabado ag bisita ak. Domingo, alas 4 parbangon, agriing akon. Alas 8 ag Sunday school kamin. Malpas kam 10 o'clock, 11 o'clock. Mangisubo ag basit in na poy, we are going back to the airport. Tapos ag flayak, alas 2, gimong mimandita inta way pahon. Now, kakabsat in my heart and in my life, hangko nga ibalikas ti makunaan na bannog because that's not in my dictionary. Uray kasto iti salunat ko. Iso nadatao ko na bannog ang ko na never say that word. Remove that in your dictionary. Nagserserbi ka ti Apo kakabsat, amo mabalin nga ibagangan na bannog ka. Uray kasano bannog mo tatrabaho no gimong masapula adda ka. Amen. No para ti Apo, dapat adda ka, seryoso ka. Oh, Sister Risa Akibay, anong oras yun dan? Dati kabsat tayo, uray parbangunan, kita makigimong. Kat nagimas kumat maturog, aguro kaya, pera lang hana makariing. Nga makijoin ka kabsat, apay, because to her, she is serious to learn from the Word of God. Kada kayo nagpaalag at uray nga trabing ka makiburnit, malanitan na tabuksit mo. Kada ito ikat espiritual. Okay? So, soul winner. Ikarigatan tayo kakabsat. To God be the glory. Kada kayo nga tagadingras, nga dadita, ikarigatan nyo. Ni Winnie, isunsat anak deto'y Mr. Hidalgo nga adda dito, nga kinasar ni Pastor Pruby, diyan mo 12 dan sa kakabsat, agasam deta no mapanda amin. 12 nga tao. Okay? So, ikarkarigatan tayo nga i-disciple da gito'y kakabsat by the grace of God. So, to God be the glory. Soul winner. So, detay kung kunak kakabsat, do awan kada kayo, isurat yun deto'y. A single soul won to Christ is worth more than all the riches of this world. A single soul won to Christ is worth more than all the riches of this world. Kasi kung nana ta Biblia, what shall it profit a man if he gains the world and loses his own soul? Uray milyonaryo ka kausat, hamo mabali na pasuksukan ni Apo Diyos jay langit, under the table. Brother Guy, God, alam man deti 1 million no, iyakar nakman manipod impyerno ingat langit ko nam. Hana mabalinin na. Iso nga, may isa nga kararwa nga maisalakan napatpateg ngam amin nga kinabakdang tilubong. May isa lang nga kararwa. The Bill Gates kakabsat, uray mano nga bilyon, hana mabalin na gatangan ti may isa nga kararwa. Dagito'y kumat makontak tayo aya, nga itid da kumalang for the cost of building churches, neta uray 1 billion kumalay padawat dat SBBC aya. Tamulaan tayo amin nga churches ti Pilipinas ang. Ngam detay ko na ni Pastor Pruby tayo itatay, detay amo ni Ana Rose, milyonaryo. Apo, no erederon to, DJ, at sursurwan na nga ubingan kakabsat kat adanto puso na ti Apo. Akat dakkel nga sitwasyon. Alright? So, we are after souls. To God be the glory. Somebody invested for your soul, that's why you are saved. Iso nga, no zealous tayo kakabsat, this is number 1 zealousness. Nga masapol atong palan tayo. Number 2, if we are now a Christian, letter B, we should be diligent in serving. The word diligent,
kakabsat, napasnak. Iso dati kunana ti Romans 12:11. Let's read all together. Ready, go? Not slothful in business, fervent in spirit, serving the Lord. Dati diligent kan fervent kakabsat. Diligent mean ti Ilocano na nasged. Han nga nakusap. Ipan nyo dito notebook nyo. Nasged. Fervent, kunana, diligent, nasged. Idiyon unana nga aldaw, awan pa iti dilitek-litek tayo nga paglutuan, di ba? No agluto ka, ti detay kayo, kat agtudtudo, nakusap. Nakusap. Uray puyot-puyotam, narigat nga sunggad. Iso nga, ti Kristiyano, adot nakusap nga Kristiyano. Hello? No pritsam kakabsat, umasok. Kanatambutso nga umasok, apay, nakusap nga Kristiyano. So dapat, with our diligent serving the Lord, agsipod tati apo, kayat na kakabsat nga datayo kat nasgad, ti pamati tayo iti apo, narubrob. Narubrob. No, every Friday kakabsat, ada detay, inta hanululo, ada ti detay, ano yan? Paputok. Diba? Firework. Nakita mo kita yung firework no nalayon, puk! Kuna nagpangatong mayat. Ngam di kita daduma, suyot. Adot suyot nga Kristiyano. Ha? Kasi handa permit nga agserbiti apo. Alright? Letter C. We should be zealous in church service and programs. You are involved. Dati kahit nangasawan. Talaga nga ag-involve ka. Oo. Awan ti, dati ko awan pagpakimot. Masabol nga seryoso ka ti ba nagserbim ti apo. Church service and program. Programa tayo kabsat. So nga, tuno camping, family camp, ikarkarigatan tayo ti agaten. No saan man, i-review dagi dyan messages. Kan magi-join tayo kasi, da kayo nga hampay nakaregister, ag-register kay lata. Kakabsat, okay? Then, ipurwak yun tulo, dagi tayo registration yun, na yun ang yung tutbasitan. Amen? Alright. Okay, number 2. If you are a serious believer, you should not only zealous for God, but number 2, persist in prayer. Dati sa nga persistence ko na tayo, ipapatim. Persist. Ikarigatam, ipapatim. Dati Ilocano na. Ti example dito yung kakabsat, numalagipyo, hangko nga basaanan, di jay may isa nga tao nga dabisita na nga simangpet ititeng nga trabi. Kat damagan na, nangan kan gayam ko na nagat sampay nga rod, mabisina. Anak ko na, inak gumatang ti bread. Tama? Nagtuktok. Kat ko na gayam, gumatang akman ti bread at dabisitak sampay nangan. Ngamamuna nga trabi na. Angam nagpersist. Kat tuktok, nangagdejay, aglako ngam naging bebengeg. Kaslawan nangag na. Tuktok manan. Tok. Kat kinamot at ulo na, kat ko na paunay, eto yan, istorbo, di ba nagturog? Ngam ko na, inak malalakwanan, baka di naklakit di pagtalnaan. So, ano napasama? Napandalinakwan, tapno makaturog, ngam, daytoy nga gimatang, maragsakan ata, because of his persistence, nakagatang, at daipakan na, bisita na. Okay? I would like for you to know, kulan at 1 Thessalonians 5:17, pray without ceasing. Agkararag ka nga di agresat, ti kahit nangasawan, nakararag agbalbalab, ti kahit nangasawan, mindful ka that everything depends upon God. Everything depends upon God. And you should put in mind,
The Lord is a prayer answering God. The Lord is a prayer answering God. Anak ko na at Biblia, whatsoever you desire believing, ye shall receive. Dito, ipanyo ebi no kaya yo. Pray as if everything depends upon God. Kopyahin nyo dito kakabsat. And work as if everything depends upon you. Nakapimpintas ka quotation, dagita kakabsat, nga mahal lang ang quotation, let's be serious in reading it. Agkararag ka, nga amin na banag, agdependar ti Apo. So nga, everything that we do, we say, Lord, bless my goal, bless my plan, everything is dependent upon you. If, Lord, my goal and plan is not in accordance to your will, dawatag kan ka, Apo, nga ag-intervene ka. That's my favorite word, intervention. Isu nga, alisto ang agpanunot, alisto ang nga dumawat ti Apo yung kunak, Lord, if not your will, please intervene immediately. Tapno hangkam may ikawa. Okay? So, dito kakabsat. Hopefully, maawatan tayo. Number 3 is you do not only be zealous, persistent, but number 3, as a serious believer, we should be receptive and obedient to the Word of God. We should be receptive and obedient to the Word of God. No, so, deta sa unga receptive kakabsat is from the word receive. Mawatan nyo? No receptive kunam, you receive the Word of God. But you don't only receive the Word of God, but the word obedient is doer of the Word of God. Simple, di ba? Okay? So, obedient to the Word of God. So, receptive and obedient. So, you don't only receive the Word, but you put into practice what you receive. Kala kumamal lang, dito giving tayo. Di ba? Receive your salary, but you return to God His portion. Kastati sa uti Apo. Joshua 1:8. This is a very, very nice verse. Let's read all together. Ready, go. This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written, for then thou shalt make thy way prosperous, and then shalt thou make good success. Han ko mga pumanaw, tangiwat mo, dagito nga sa unudikat, imutek-tekam. Meditate therein day and night. Take time to ponder. Deta tikait nga sa deta, meditate. Ikang kayo make sa example. Nakakita kayo may san nuwang nga agar-araban? Nuwang? No agarab day ye nuwang, hanakalatao nga, numangisubo ka, ana, galgalam, mabaybayag, di ba? DJ nuang halag, galgalgal. Tama? Arab nga Arab, Arab nga Arab, Arab nga Arab, di ba? Nakakita kayo? Tuno agit idda DJ nuangan. Agit iddan, tama? Ano obrana? Ano obrana, brother guy? Agnatingat. Ngat-ngatingatin na dijay, inarab na. So, ti tendency na, pasublin na dijay inarab na nga ruot, sana the word is masticate. Surat yaw, masticate, ana dijay. The word masticate is ngatingatin na. Nanaman na dijay, ruot, agaramid ti papait. Agaramid papait. Tapno di jay nginatingat na, agbalin nga pigsa di jay bagina. So the word meditate, mayarig kakabsat, nga you reflect on the Word of God and try to understand it so that it will become a strength of your spiritual life. Kasi jay ti kayat na nga sawan, di jay ti sao nga meditate. And then,
Anak kakabsat, hamulay meditate but observe to do. Aramidam. Amin nga na isurat. Tapno ti resulta na. The result is, it will make your life prosperous. You want to prosper? You masticate the word of God and put into practice. Not only prosperous, but it will make you and give you good success. You want to be successful? Do that immediately. Now, in this area, let's read, what are some of the attitudes that hinder the word of God? Anada digiti, kababalin tayo nga manghinder ti sa uti apo, apay nga di tayo dumakkel. Apay hantay lumukmag. Malagip ko kakabsat, I have a case, datay ko na tayo nga, datay ko akon ma? I've been taking up medicine kasi dito'y thyroid ko. I have what we call hyperthyroid. Okay? Itata, uray panganak nga pangan, awan dumkat kinta bagik agkutungak. Kat nagadumatakang kanat. Gayam no hyperthyroid kakakabsat, alisto nga manasnas di jay kanam, awan dumkat nga energy inta bagim. Kat ngan ka, nagkapsutak ngan impatay. Nga may di pina-check up ko kunada, nangato deti hyperthyroid mo, sir. Masabol agtumar ka ti nalipatak pa iti agas kong idin. Tandadyak nagtumtumaran. Idi nagtumtumara kong kakapsat, marigen ko't strength ko. So kasjay, uray pangan ka nga panganta sa uti apo, nohang mo meditate. Makigimong ka kan kanayon, di ka mo't dumakkel. Apay, awan iti nutri na ta sa uti apo nga minadumkat kang kata, di ka mo't dengdenggan. Sumrak rumwar. Awam mo't pulos ti ganaban ta sa uti apot biyag mo. Kasano ka nga da Kristiyano? Kanadya ko ng Pastor Ruby, 18 years nga Kristiyanon. Awam pa'y nasyaran na oray maysa. Dakay dita, nabayag kayon, awam pa'y nasyaran nyo, apay. Wala tao mo't dumdumkat nga sa uti apo. So what are the some attitude that hinder the word of God? Number 1, letter A. Okay, anat attitude no apay nga hana dumkat ti sa uti apo kada tayo. Hana may pagkat, pride. Isu nga kang kanayon ni Pastor Proby kanya, bumbumba mi kang kanayon kakapsat. Nga awan Kristiyano dapat nalastog. Ti problema da dumagat, gaputa da adalan nalastog, gaputa da kwartanan, nabaknangan nalastog. Ada napintas nga lugan na nalastugan, ada balay na nga napintas nalastugan. Bulastog nga namin pinsan. Hanna ka nga aramatan ti apo, kanti sa uti apo no nalastog ka. Kinakailangan ti humility. Humility is acknowledging that everything you have comes from God. You own nothing into this world, literally. Adakad kukwam dito'y alubong. Awan, the word is steward ka, impabulod la ni Apo Diyos kang kadeta. Nawatan niyo? Amin na kwartam, amin nga sanikwam, kuka na Apo Diyos deta, awang mabali mo nga paglastog. Tabiyag mo, kuka ni Apo Diyos, you are bought with a price. Iso nga, da kita'y nalastog nga tao, kanatay ko ng Pastor Probe, children ka lang, kunalag, di na amot grammar. Diba? Children kat plural. Singular. Diba? Kasjay ti kayat nga sawan, kakabsat. So, now, hana kayat nga sawan nga, adadatay prideful nga para ti apo ka. Praise God. The Lord has blessed me so much. That's good pride. Kunam, I'm glad I'm a Christian. That's good pride.
But false pride kakabsat, no pagparamag. Deta ti kahit nga sa 1. Number 2, nga manghinder ti sao ti Apo is indifference. Indifference, let's read, go together. Our lack of interest and appreciation of the value of the Word of God. Deta ti kahit nga sa 1. Hangga interesado. Now, ti problema at Kristiyano, makigimong ka tapos awan interes mo. No may panggap ti kwarta, interesado ka. No may panggap ti makan. Okay, sa buya, intahan ululo, interesado ka. Oh, hamo-amo nga appresyarin ti sa uti Apo nga isot pagbaybiyagam. You see? Dapat amin tayo at the daily bread tayo. Irugi tayo ti Sunday school ti prayer ken devotion to January. Tanlo nga bulan na adalan tayo deta. Iso nga, i-master you deta, daily bread ken Bible yon. Because deta kakabsat tikirid ken pigsa tayo nga Kristiyano. You cannot be a Christian without a textbook. Hanak kuna ni nana, isumot ngamin ti kunada. Dapat ti Kristiyano, what the Bible says. Reference. So don't be indifferent with the Word of God. Amen? Number 3, letter C. Third hindrance is stubbornness. Anat stubborn? You are very stubborn. Nuko namdiyan ako. Hard-headed. Naimbag pa ito example ni Erwin Itatay. Tana buong ti ulo na, di kita'y dua. Detay may sa buong ti ulo. Gaputa hard-headed. Hangkay kumakas na Kristiyano. This is having a closed mind. Yatati kayat nang ipagita kakabsat. Rebelde. Okay? Rebelde, kung natin latan, hard-headed. Another word for stubborn kat rebelde. Hangga dapat nga rebelde a Kristiyano. Maging serious ka nga believer. Okay? May santulangan kakabsat, hantay mabali na ilipas because time is gold. Letter C, letter D is preoccupied. Preoccupied. Di kahit nangasaunggat, the word pre, occupied again, di ba? The word pre or pre, is again. Adult occupation na ngamin. Dito di kahit na sa one from the word occupation. Adult occupation na. Anat occupation na. Mapanggumatang ti arak, occupation na. Mapanggumatang sigarilyo, occupation na. Mapanagmerienda, occupation na. Mapanmaturog, occupation na. Mapanag-swimming, occupation na. Mapanag-driving, occupation na. Preoccupied. Isungawan tiyempo na no may panggap ti sa uti Apo. Ngam ada tiyempo na ag-cellphone, maki-chat-chat-chat, maki-marmarites, ngam awan tiyempo na nga para ti Apo. Awanin na kakabsat, kasano nga seryoso ka nga believer deta. An ka nga dumakkel nga Kristiyano. Okay? So, deta kakabsat, ti masabol maawatan tayo. But, let's go to the positive side. Pamunta, positive attitude. Let's close here. Ana digiti positive attitude nga dapat maadda kada tayo kakabsat no may panggap dati receptive and obedience to the Word of God. Letter A, let's read, go. The serious believer meditates and obeys the Word of God. Okay? Meditate on the Word of God. Obey. So, na-example ko kada kay dete meditate itayan na tayo, masticate tinuang. So, i-meditate mo, basaang, surutam, isung ag-devotion ka, kinakailangan read between the lines in your daily bread. Yati kayat nga sawan dito sa nga meditate and obey. Kunam, Lord, with the devotion this morning, help me to obey your word. Okay? Letter B,
positive attitude. Letter B, let's read. Ready, go. The serious believers share the word of God. Alahan ko ulitin dito yan. Soul winner. Tikayat na nga sa one. Positive attitude mo sa dinuman nga papanam. I-share mo ti sa uti apo. Adaman ti hundaway mo. I-share mo lang ti sa uti apo. Letter C. Willing to deny himself. Dito text tayo itatan. Lipatam ti bagim. Luke 9:23. Let him deny himself, take up his cross daily, and follow me. Deta kakabsat. Okay? Alright. As we close, last ko matidyayin ng as we close, kakabsat, number 4, live a separated life. Live a separated life. I will close on this in conclusion. Agbyag ka nga maisina iti lubong. Hantay tagalubong wa. Tagaano tayo? Tagaano ka, brother guy? Tagalangit ka. Hangka tagalubong. Okay? So magna ka nga mai-separate nga para iti apo. Okay? 1 Corinthians 6:17. Let's read. Wherefore, come out from among them and be ye separate. Dito ipelang ti allowed nga legal separation. Dito ti allowed nga legal separation. Scriptural. Come out from among them, sumina ka kadakwada kunana, kat makisina ka, hamo nga sagiden dagiti, saan nga nadalus nga bambanag, kat awatan kanto. No patangguapan da kata, ana dagiti kwadita magatgatangan tanduay diti Pilipinas. Okay? Hamo nga dapat awatan kunam no. Hangko nga awatan deta, separate yourself. Anak umin-inom, anak agsigsigarilyo. Kristiyano ak nga napaypaysaw. Awan bisyok mangan lang. Okay? Now, 6:14. This is the final. Let's read. Go. Be ye not unequally yoked together with unbelievers, for what fellowship and righteousness and what communion at light with darkness. Duwa nga banag. Come out from among them. Christmas season, right? Merry Christmas. Happy Christmas. Or kuna tayo, Happy Christ birth. Kasi traditional ngamin dito, Christmas kakabsat. Okay? Pero nothing wrong no celebrate nga may panggap ti Bible. Ngam daytoy detay kakabsat ikay kabkabesa dagiti ubing. Kati kabesa kunana. Paskwa kunada ngem anyat kay papanan na. Uneg ti balbalay, Christmas tree, lampara, Santa Claus ti makita. Hello? Tattao maburburiburan, sagsagot inda pagitedan. Gaputa detat amuda nga kay papanan ti Paskwa. In the other side, may santon, para ti apo. Ti Biblia sa uwen na, pudno a mensahe na. Ni Jesus na yanak, natay ijay krus, nga umay mangisalakan kadigiti piraswana. Deta, okay. Now, Kristiyano tayo kakabsat, kailangan maamuan tayo. Aya? Now, kada kayo na the Christmas tree, yung anat kayo pa man ang the Christmas tree? Hello? Simursurot ka lang ti kaugalyan, di ba? Imba mo ta Christmas tree, tunal pas Christmasan ana, ikartun mo manan. Tapos iba mo naman, tunal na Christmas seasonan. Awan kakabsat, nagbalin a business dito Christmas season. Christmas tree, kanda kita silaw-silaw nga blinking. Hanna detat kay ipabanan ti Pasko kakabsat. Alagan no nakabisti kayon, alagan ikatin yun to New Yearan. Pero to next year, no Kristiyano ka nga seryoso, hamon to ipanan, ibasura mo. Hamon ipadpadawat. Okay?
No, the Santa Claus mo, uno da kita Rodolph the Red-Nosed Reindeer, uno anyaman, hamwar aramidin deta kasi Kristiyano ka eh. Di ba? Di kita idaduma, kaputa, the star, blinking, kunana, apon, nangalan na kata, di dyan nga star, inak mamaggumatang. Talbugan na, dyan karuba na. Tay dakdakil nga star, tigatangan na. Haanin na kakabsat. Aya? Kada Santa Claus, ikatente nga kaugalyan, dagitan, itakita yon. Oo. Kasi di, tagat come out from among them kunana. Hamo nga surusurutin, deta aramid dilubong. Okay? Amen? Oh, I hope naawatan nyo, kakabsat. Numan medyo kay pelang, alagat, iruruam nyo. Kakabsat. Tadeta nga talagat kay papanan ti Paskwa. Ti Paskwa ni Apo Jesus imay nga naglasag. Mangisalakan. Inawat mo maisalakan. Praise the Lord! Thanksgiving tayo no Domingo. Agawis kay ti tao nga umay makigimong. Because our senior pastor will be giving a very intensive Thanksgiving message. Uray unbeliever, I know they could appreciate it because Thanksgiving to God is everything. Deta kakabsat, ti masapol tayo. Di jay sumaruno, ti kunak, da kayo nga dain tahaway, hangkay makigaygayam, makiasasawat ang believer. Bugbugan na ka, bartikero, babaero, bumbero. Hangkay makiasasawat ang believer. Kasi, talaga nga suffering mo, aginggat di ka matay. Talok klase ti ring. Engagement ring, wedding ring. Ano nularbas wedding ring? Suffering. Ag suffer ka. Adult member dito ay nakigayam unbeliever ko nami binagba kami isinam. Get out. Itatata dapay gundaway mo. Hamo nga ipapapilit ta kayat mo anak ko. Guwapo ngamin pastor, napintas ngamin pastor. Anat maalata, napintas kan nagwapo, nagalaklat may sawanan, pangitan. Deta ugali ka na Christian one, di ka important yan. Oh, iso nga di kita babalasang tayo, nagado babalasang, nakita yung takwire. Mangikarkararag kayo, then i-repair yung senior pastor tayo, no makasasawa kayo, isapulan da kayo. Isagutan da kayo, that's it. I-partner da kayo, tayo pagayatan iti Apo. Let's be serious, amen? Serious in the way that God be glorified in everything that we do. Agkararag tayo. Father God, we thank you for this message. Hanman nga nailit pasapo, ngam amok nga umdas. Nga no seryoso kami nga believer, kailangan Apo ti enthusiasm kan devotion mi nga agserbigan ka. Kailangan nga si kakararag ka makan kanayon, kan receptive kami, nga denggan mi kan aramiden mi ti saom. At dadagiti negatibo nga masapol may cut, pride, indifference, stubbornness, and preoccupation, nga madamot dagiti positibo Apo, nga i-meditate mi, kan i-share mi ti saom, kan willing kami, mangbaklay ti krus mi. Agbiag kami nga maisina ti lubong, tahangkam tagalubong Apo, no di kat tagalangit kami. Dagito na inlubungan nga bambanag, maawatan mi kuma, nga if not God glorifying, we are ready to give them up for your honor and glory. Ita nga Christmas season, we rejoice because Jesus came to be born and to die on the cross. And this is the message that we need to tell the people. Hang kami nga killjoy, ngam Apo, agragsak kami laeng, nga mayataday ije pagayatam. Dagiti babbarugan babbalasang ampay nagasawa, handa ko mapadpadasan, nga i-compromise Apo ti relasyon kan panagasawa da. Agkamali daman ti amin na banag, huwag lang agkamali ti maasawa. Gaputa suffering to nga kan kanayon, no handa surutan pagayatam. Bless SBBC Hawaii and the brethren. Bless the leadership of Preacher Glenn and the men of the church. Continue to bless our senior pastor, Pastor Pruby. We surround him with your love and we support his goals. We commit everything to your hand. We may not understand everything, but thank you, Lord,
for the wisdom that you are giving to each one of us. Dismiss us now with your blessing. We give you all the honor and the glory. All these things we ask in Jesus' name. Amen. God bless everyone. Take care. Amen. Praise God. Thank you very much, Pastor Jun. Tindas na pamalagip to refocus. Serious kabsat. Amen. Sige, nasisita tintay sangwon. Nasisita nga una-un tayo. Kayatan ti abo kan pilyon tayo. Ti pagayatan na. Amen. Sinun ti maganatan nga agasawa kadigiti ayaw ang piasawa. Kapag nga kita ay kakabsat. Baka amo kayo, tapos tulungan da kayo nga mga kararag. Hanga may ipari, amen? Hanga dagis deta, napintas. Yung dapat ipagayatan, ti apo iti surutin tayo. Ito nga gundawin nga rin kakabsat. Dawating nga tumakder tayo, hindi kararag iti tithes and offering tayo. Let's pray. Heavenly Father, thank you so much, O Lord God, for the messages we heard this morning. Thank you, Lord, for the reminder, O Lord God, may papanaputi opportunity me to win souls, O Lord God, using where you have put us, and Lord, using the resource you've entrusted to us. Timen sa padalan mo king Pastor Provy, ti wonderful apo nga testimony ken experiences din in Singapore ken Hong Kong. Ket ipatuloy mi apo idawat ti pamendisyon, preservation, protection making kuana, Ma'am Kay Kion, Pastor Dennis ken Pastor Veren, to help them, Lord God, maximize the opportunity nga mang-spread ti gospel mo kadigiti tattao nga mamit da, O Lord God, ti daldalan. And please, Lord, keep them safe digiti travels da. Also, thank you for Pastor June for this wonderful message and reminder this afternoon, and help us to refocus and be serious, O Lord God. Tigiti trabaho minang runa para kengka. Thank you, Lord, for this opportunity for us to return our tithes and give our offerings. Thank you so much for giving us and trusting us more than we deserve, O Lord God. Ket agyaman kami, ket patuloy ming idawat ti pamendisyon ken provision mo. Halaang apo iti para pagkasapulan mi, but pagkasapulan apo digiti trabaho ket very willing kami o apo kaparamat ken tumulong para apo kadigiti adu nga panggep mo. Please, Lord, bless the offering this afternoon and also bless the giver, because all these things we ask in Jesus' name. Amen and amen. You may bring your offerings, kakabsat. So as we bring our offerings, kakabsat, ipalagib ko lang, DJ ko na ni Pastor Jun Tatay, this coming Sunday, the world celebrates Christmas, the world celebrates the holidays. Nasaya at agre rin nagalog kakabsat, dapat ang mo tayo, no sinuti talaga regaluan tayo, and that is the Lord Jesus Christ. So this coming Sunday, we are going to have our Happy Birthday Jesus offering. Amen? Kaya nung nalilipas yung into, digiti first fruit yung kakabsat, praise God, no hampay, you can still give until the end of the year. Kaya nung may lipas this year, adan to pala next year kakabsat, for as long as you live. Napinpintas, nga planuan tayo, panggupin tayo, kun, aramidin tayo nga itod. Promise tayo iti apo. Amen? Amen. So, hantilip-lipatan kakabsat, be prayerful for Pastor Provy and his group in Hong Kong right now. Adupay lang alakaden da, adupay tao nga mamit da. Sagana ti apo, digiti mamit da, kan sagana ti apo ti wisdom da magisarita. And our visitors, make sure to say hi, hello. Winnie, Rochelle, and Wilson. Amen? Ready kayo? Naglipas tabunan kakabsat. Nag-practice kayo. Agsurat 2024. Sa balit lang nga nagkakabsat ti 2024. Talagang sa balit na 4 hanga 3. Amen? Kung magdirete nga rin kakabsat, let's sing one more hymn and then Preacher M will close us in prayer. Let's sing that song. Victory in Jesus. On the first verse. Ready? I heard an old story, how a Savior came from glory, how He gave His life on Calvary to save a wretch like me.
Amen. Please remain standing, kakabsat. Let us pray. Dear Heavenly Father, we praise you and thank you, O Lord God, for this wonderful day, Apo. Thank you, Apo, iti patuloy mo, Apo, nga pinangayat kanyami despite of our flaws, Apo, amin nga basol mikit at dakalatad ta, Apo, nga always loving us yesterday, today, and forever, Apo. Thank you, Lord, iti naadal mi, Apo, nga sasaw mo, Lord, from our Sunday school through our Pastor Pruvi and also to our Patriarch, Apo, Pastor June Kadetoy, main service mi, O Lord God. Yaman kami, Apo, kadikito yung sasaom, kat hanla ka mga duwanan, Apo, iti lapayag mi, iti agtalinayad, Apo, iti puso mi, kat agbunga, O Lord God, iti obra mi, O Lord God. Yaman kami, Lord, benisyon na kami, iti nga aldaw, iti nabati nga oras, O Lord God, at nga rabi, kat ipipray na kami man, Apo, tunbigat, Apo, lalo di kiti agobra, kasamat gayam di kita agubra pa ito no Rabi, Apo, sikat ipatuloy mang bendisyon kanya, O Lord God. Thank you so much, O Lord, for your protection. Tauray flu season, Apo. Kat ado kami lata, Apo, dito sanctuary, O Lord God. Thank you so much. Kat tutuloy mo tarabayan, Apo, throughout the night, Apo. In Christ we pray. Amen. Good day, kakabsat. God bless and aloha. Don't forget to say hi, hello to everybody. Amen? Amen.